Halo cangcingnya babe, jumpa lagi nih sama ondel-ondel. Ada Azam tuh, ondel-ondel samperin ah. Wah, seneng banget nih bisa ketemu Azam di sini. Halo Azam. Ondel-ondel. Azam ganteng banget sih Zam. Iya dong. Adam kan baru mandi. Oh, baru mandi ye. Pantesan ganteng banget. Temenin Adam. Temenin ngapain Zam? Main sepeda deh. Main sepeda. Ondel-ondel kan gak punya sepeda Zam. Ya udah deh, ondel-ondel jalan kaki aja ye. Ayo kita. Stop. Zam, tungguin dong Zam. Ondel-ondel kan jalan kaki Zam. Ondel ketinggalan. Jangan ngebut dong Zam. Ondel-ondel capek nih ngejarnya. Zam, tunggu Zam. Hujan deh. Oh iya Zam, udah mau hujan nih. Yeay, hore. Kita mandi hujan yuk Zam. Mau ah. Yah, Azam, nggak apa-apa kali Zam. Enggak dimarahin Bun. Sebentar aja kok. Ayo Zam, kan enak Zam kalau mandi hujan Zam. Mau ah. Udah sakit loh. Yah, Azam, ya udah deh. Ondel-ondel main sendiri aja deh. Ayo pulang aja deh. Dadah ondel-ondel. Dadah Azam. Ondel-ondel mandi hujan dulu ya Zam. Yeay, mandi hujan asik. Uhuy. Yeay. Coba ada Azam ya. Pasti seru nih mandi hujan bareng sama Azam. Tarik lagi ah. Yeay, mandi hujan. Yeay. Aduh, ondel-ondel udah kedinginan nih. Ondel-ondel mau pulang aja ah. Udah dingin nih. Aduh. Belok kanan dulu. Azam lagi ngapain Zam? Asik bener kayaknya Zam. Lagi main game. Oh, main game ye. Seru banget kayaknya Zam. Game apaan sih Zam? Simulator. Tuh lihat tuh. Hacem. Hah? Hacem. Kenapa nih? Aduh, ondel-ondel kayaknya sakit nih Zam. Pala ondel-ondel pusing banget. Badan ondel-ondel juga panas dingin Zam. Ondel-ondel sih main hujan. Sakit kan? Hacem. Jangan kecil. Pokoknya jangan main di hujan. Iya nih Zam. Ondel-ondel kayaknya sakit gara-gara mandi hujan nih Zam. Hacem. Oke deh, cangcingnya babe. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Cangcingnya babe, jangan pada mandi hujan ya. Nanti sakit kayak ondel-ondel. Hacem. Yaudah deh, sampai di sini dulu ya. Dadah.